Ka jingshna yaki kam Hakasi Heritage Village hamau plang kalaya chaka khandai pausan person AA but yagani la pendikna u Deputy Chief Executive Member uba penshingan NCM haka jingjurep yaka jingtei but ka jingshna yaka tiga tamasa menta ka arpau khandai tarik rempang arja arpau saw. Ka tamasa mau bena kanong haka hnyo pra but khandai tarik menta ubenai Hakasi Heritage Village hamau plang ban penyat ka KHADC haka jingkershan ka Sorkar Jala. Uba penshingan ulaong bahakani ka tamasa kanlong karensan yaki patba bakin yo mat yaki jingbam tanrai baper nalor bakin yo iru yaki jingshat ki jingruai ki jingtam karyam kabet bat kiwe ki jingle jingkam jong kajat benriu na ki hima ki rat bat ki shnong baper hakani ka ganti ka KHADC kamdon jingkuslai namar baka jingrut jingsep labe ka Sorkar Jala ling baka tanat jengokai kami Galian Age Limited. Hadu mentang kidang don tang khat atli hima including the wal kabang su dap snama ne kani gibun ka hima mulim ka don ni ka hima mosundam ka don ka hima maram ka don nata kiwi ki hima they slowly in page ka no ka space ka bangila ban accommodate ki hima ni in persang man accommodate and they gibang empat long la kloi ban don ya ki har ki ha kani ka space next time matang ngai ba kila ban pedap baro sam ki hima ran gibana kana sakmat le se mot kadot hat pinyo kadot senam na po ba ailung kot pinyo ya kana na po hima mahram na mo war pindo idon na jong katis kiwana ribu hoy kan don na jong katis nomor hang ni kadika nganong kum lalong multiple choice of traditional food di pilih jabo hoy pinyo betang ibu jinta boy hang ni pada di pika amat seturu long pika pe ki jingshat sipang pinyo i jingshat tenrai na tham ribu hoy sipang pinyo i na maharam kumdu pinyo i na melim kan ya per sibut yang saya ngangi bau pai ba bawana kan ka third edition ko jungi ngatai kinom babe kin yo ban yo i ka jingu spa jong ka kosor ko jungi mar ba hila yo ban ne ha kar kom ko bade hoy ni susi kan lagi ni kan sing bang ya ban chain ya ka tarik nomor ba kampat ya biang nam Meghalaya Age Limited na po ka tourism dementar jing tilang jong ka tourism Meghalaya Age Limited ba ka district council including ka himamau plang ngatai kan long sukses menta kamlong kisnem ko bunshwa ngia adon ka financial burden ki jongi mentali ka babun ka lek baik ka Meghalaya Age Limited but ka event manager ka di ka Roxy Group ka ba iba Jason iba alani do mentalang kong dabi bat kiwi the beautiful menta kalong ba ngi nom ban khathan isuran tangkan di kanila kasi manumala hang ni hang tai ki pelut na ka councils ka jing pen krea ka long 95% setengah tu kani ka bagi dem ini skam batang siasnya ala ban beda complete kani nang bagi aban sedang ke festival jungi ka new trick jungi unai March jungi sedang